Jesu Christa urhakeliuzanu. Nipu kershonu kekroto kebapete zeliawe. Kuda village Baptist ke hununu jedo usomi krobo vordi uko kezedi nipu kershonu kepekro kekrotoba. Dr. Rokonito Nakro Associate Pastor mu po kezemie. Uko mi kere po jedo vordi uko keze kepekroba mu uko vorkelila ke nisedi uko pesisia mu ke ninu nyuko pete zeliawe. Jedo nipu diesedi nipu dienu japutsasekejo Dr. Rokonito Nakro Associate Pastor Agricultural Economics Professor Tsba Pubu nipu dienu japutsasejo Jie Salinu uko tasekejo eli ke krengunyo pien mu Dr. Medongulie Tsika Metsa Tsaliku kribudi mefese kribudi mefese Zitero atiki vole dio se siecha che grizo Crucia se moro tiki vole lo Jesus ye glorie lo Crucia se Japu sebu ke shesodi puti sela lidio. Ke to die ke per engineer ke viledio yese ke weu. Enoli vikernyo nudi ke sau ke chaketse Dr. Govilie satse pastor. Je gobu ke shesodi puti sela lidio. 가토디에 프서게 둘리로 칠리고 그래 태프 테니는 게르겠죠
젤리고 그래 대프 테니노노 게르 지호바 조스 빌로조 우츠 베리시야 지호바 조에케토 미모미에 츠비에 마실리야 지호바 켈레고 메즈 테누케니 가시야 지호바 디에 가가스고 메츠 메지에 테미 츠베제스야 지호바 게 프리에 마사치 게 차치에 바시야 지호바 조 가가스고 게 토무 부투프레 스고 슈나기리 세모로 쇼고 우 슈나 게비토 기리 메피즈 기리 무고 무 메피즈 다 누누포 게주고 기리 무고 这个做 Jido prepare kezal sukenu Philippi kus tute die Philippi tute die kusuku die nunu tete Nipu nunu nini situle a ke pushe puri nini diozole ninu keme neu temi ke hupo buri silije nipu penyo bade Hapuri le ninu ke mezi he, deri make hupu nuri, uke penyo fe tezi di nyezo fego bu cha mu melo bazole. Silero uke penyo fe nune ke si ke le peteki rakar ke zu tyo, Krista jisu nunu nye ko melu mu nye me doko rago se bali tyo. Telanu, akriko, hake hupuri ke tozogo, Hake hupuri teruzugo, hake hupuri mezugo, hake hupuri mesazugo, hake hupuri unizugo, hake hupuri pupe vili ke vigo, mu vir krzozugo, mu tsele ke viho, niro, suko le bazoliji. Niko akinu siligeta, mu liligeta, jiu aginu rennelie, Mungu ketako hasuko tsuzole siro nune ke penyofu nyeze tulido ke chatslido tigi ke ba ke kriye ke masanya bu abu Jehova timu kije chukashe Sunuketu pete chumu rikese anipu temizori non to nrinunu chese anipu no heko ke penyofe ke dikomo ke diu nipu komo nipu ntui kete puri tumo heko nipu nyonyotse nresho nzakiedi mozenu vorjewe nzabu zaye mu tetsete rufakiliu tsuji que cria comme sanya pour apu Jehova no hiko ngumejedi chedo bavada hanu hiko bu ni pu vo que ta jadu donu hiko matom hachuko che njaputsu no sedi hiko pesepele que she matom hachuko chedi hiko tipe votu di ni pu chedo kroditsedi vordi que zen shuka bahala que tejebienzia que cria comme sanya pour apu Jehova no hiko zebadi japi hiko tsuse hiko cross Hiko ngume jisuchi. Vi ketsuko, mesa ketsuko, kepelemie, ke lujo reli ketsuko, hiko ke toke hidienu, jepregelie tsuko tse. Nyepu no hiko mi, nye kresedi hiko bu, ngulie, sili ke vi, ke kro ke kuo, nguke mejise hiko tsusuchi. Kama saro fenon tuo, hiko miepupu ketsu zebadi, hiko meluke su tonunu, hiko ratsuse, Heko nipu no heko si nguba ketze rakradi heko ke lukapie mozunum pelesia
no hiko ke ni hiko zo fepete si hiko nusu pete si no hiko ke dipo menguya shi ke zuri si ani pu no hiko cross hiko ngume jesidi hiko bu mengu ke लिए mf ke लिए hiko bu ke toke ri chatha ko nu mengu ke लिए no che do bavda hanu zo shiri hiko ke zeri nzakidi nshuke bati hanu hiko ke lunu hiko pengu suje hiko kruhi suje ke kriga masanya pu no hiko ngume jesa hiko krusomo tu oliro hiko ke vike kupuri badi nyepu hiko mfavorli ke tu hiko gitu mo hiko nyepu ke shu kitsa vatali ke vi rku ke tsa ke tosi nguzo shiri mengulie simota ya ka ja nyepu no hiko ngume jedi hiko krusuje japi hiko tsuje hiko che dollar din shuke ba mie puribu nyepu nke toke ri no sedi hiko petasuke tuko hiko chatasuke tuko vajoke wa tsihije non to hiko nuchike menesa hiko chatasadi hiko bu nke toke ri hiko mezuli ke vi nke toke ri hiko sedi hiko ke lunu hiko chatali ke vi nguke meje ke kruke ko nkinu ke vor sedi hiko tsije ke krike masanya pu jedo bavdo hanu Nyo Jesu Christa ginu tie no kepele mikobu sheze zeria chekete tie ku da village baptist ke hu no nyepu Jesu Christa liet thoginu yekobu ke ze kepe rodi jedo nyo kori zevordi yeko donu chekeshe yekobu tie nyepu Jesu krukro Calvary krukro nu ke ze sheze zeria ke ze kepele mitri kepe krodi ke feu ke hetu ke tsa hakolari mpe jewe no nyepu tie kuda ke hunu tie nyepu ke pelemiko zevordi heko donu chidi heko bu ke ze nyepu rushuka ba hala ke teje pianzia no japie uko ke hunuritas utse premier koritas di nyepu uko ke hu ginuzo shiri nzachke me ye bageli tsuchi jedo uko nyepu uthetsenu japutsu ke tu nyepu no japie uko ke se dojse ke tu mogiri ke kruke ko thaja khasa japie nyepu ke toke ri de sevordi heko petasa ke tu dr rukunito shirit pukruhisa kamatsa kamakro thaja masi ke pele thaja pe putsudi no sedi por chakasa pubustedi jedo nyoko vachasole ke tu no ke krungu ke meje thaja pe putsu ke li tsuchi ke kinyipu chu siro heko chen ke toke ri de kori renaliete chokolarim pe jewe heko ke sedi nzaputsu sa voke tu kono no heko zebadi heko cross japi heko tsu ke li tsuchi ke krikamasanya pu chu siro chedo bavdo hanu kresaro ko me tekrie je perinyo tu kem chakaba uko raza uko ke luri uko ke shuti ko risedi njenum pelesia non to uko retsoso bazo ke lietse uko busidi nyepu chedo bavdo hazeri kem ti hauzedi mpenyo ko sakelie no ke kruke ko nguke meje kapie uko ke lugiri tsese ke lietse ke kinyepu no japie chedo upi japie Reshukinu prakelie mipu poketse ke lugitse yekobu ke zedi nshuketsunu nke toke ridier nugetsunu nke tsalikonu ke zedi japutse ketsunu mpenyo sako ke li tipo tsuche Jesus ana apu Jehovanki yemejemelomu chayawe amen. Ke to die ke ter ke per amos tu te tenye kusoku bonunu tefe bolha nyebo kribudi teta amos tu te tenye kusoku bonunu tefe ku mimu kemedzro nipu Jehova mahaupie apekeshe Poem halhu ke par ke nyu tiki kuprie chese suwe ke diu lieje ke wa shelhu ke par ke nyu tiki te
Jehovah Mahaula Punu Secreta Su Sakim Hilil Ho Jehovah Sia. Size ai she he nipu Jehovah po tela tsuwa tache nki ame jemeloya Jacob kim hedi thalida po tsutorzo. Pue hau tapi akeshe, nipuwe kemedzro tesdi fekelie jefebo kekita mu kemedzro po jenu seta. Betegemeta Isaac tse ker kriye ko tse kemetyo watatyo tiu Israel kemesatse ko bu rozetatyo sidi a jechase Jeroboam kinuko betutyo sherto. Hase nipu tsuto di seke vorgo kenguli tatyo jedo chalie cheseke bago Dikon ko.
ke ngu ke legola uko pette she thalidi ezedi ke che chali uchidobo Bala lirivi ke pesi ke tsati ke hunu ke tuva ke ni he konyobu potiseli dio bo se ke washe mieli febo eli tejasenyo ki rebu poti selalido Urhagilio Jesu Christa zano ke ni se di peteko ke lusia we ke chano rakra ke sikem hidi junior c ko me kribo di me fe ke nye cha dija me fe tenye zano se de di perino tunu no dili ke vi razat savorje so do ki se ba tenye ki uko phatotsi le di la ki ti ki no vorda do nye ke chagi uko ver grabazo je Nichuko Krothoe Vacation Bible School VBS Masa Jake no Jasuru Ketso Nko ke Hoki no ke Pekrovo ke tu se ke Krolas je Nichuko Miho Uzaruli Mobali ro Chedo ke Hushe Uzaruli vi Mori ke Vorn no Tezaruli ke vi se pesiswe ke chano uko vara krabaje Vorketu nyepu zaliro NBCC Kresara di Soza. How pemudi Dr. Rokovilia Satsa Pastor nyepu di seke zasadio. Siro vorketu ja ke chake huza Kresara kola teja chadio. Ke hupuri sorobadi vorke huti hakono ke pekrolaje. Nyekopije. Your
soto me do ke pi ke vorki te zi ke si chiri u ke ni di zi dari ke me re zi dari a po pe nyo vo ni ro wo a re gu ni ya che kri yo ri me ho ro wa me ho ba zo tyo che kri yo ri me ho ro wa me ho ba zo tyo a che we a ni zi de wo a shi pra shi de wo che kri yo ri me ho ro wo me ho ba so do a che we a ni zi de wo a shi pra shi de wo che kri yo ri me ho ro wo me ho ba so do wo che kri yo ri me ho ro wo me ho ba so do Nơ ke pu ke shikim hidi. Usomie kuda village baptist ke hununu vor ke ba suko habu che puti selidio. Mu uko ke vor je susari sedi ke zasadio. Ke riu nu eno asa kate dikanbu puti selidio so shiu nu rve krobu chalinu japu tsusadio. So she che do nipu die sevordi uko sedi ke zasakedio Dr. Rokonito Nakro Associate Pastor che uko buke shesodi puti selidio. Revek Crew, Ego Kuda Village Baptist Church, Sundu Kor Ura Kedi Kehu Hauha Asiano Village Kajat Tho Namu Ugo Angamikisha Member Kakatomu Kehu Kajat Tho Unuvor Kajala Uni Ukr Kehu Nuvor Kajala Uni Sla Kenisedi Hego Kuda Village Baptist Church Sakani Salam Pese Work about the Zia Hego Kuda Village Luro Nakorna Kedinu Kerba Jotsaranu Kerba Konoranu Kerba Mezoranu Kerba Northern Agamikisha Southern Kishanu Kerdi Keriva Solahego Diri Poputuliamada Sola Uramindi Pulimuri Kejovache Tiesa Ukra Haki or Mekakra Lu Mustigi Kehu Ki Teshaka Wenu Hego Vordi Kehu Isikituri Sha Mo Hano Uke Hooker Hego work with the proposal or Hego Kuda Village Baptist Church no Publicity Committee go there. Sala Hego delay Crobozo. There delay Suluro Hego who said degale
tijihe tenya pengude sala ukr kivodi deliver pu presidwe isidi hego war apojo pehele sakosenogo care afnimedo afatoleu afatolo khate nimedo sakre ane korheligise ukwe kezidi apoja pehile kinunu varanda nunu kashasili ke husedelesi sidi kapeleu ke yebese hego petsover hego lauluro ha ka korgodono a ke pisitode a 75 years tabade sijala 75 years jubilee dili ke work to putu thonieba sla hego pisu bununu keni dili ke su se ke su sidomu puti huyo hego tekro huyo ballo de December Jamafa pumumefa kenigi hego kehudoya Christmas penoside siori kununogori punoerosilo pokor pumohosia porgolia izimhidi hego keni jubilipo tichi vorba sala hego nidi nikubu vorshiche isidi bahuri jamba fa keni du sandi du kerdi jape hego tshe hego la shashadi hego butto ke hesa legodo shishiche isidi sus dile sus segorjo tiezuri a hego vorgaja arna haununu ma silia ukapatami arna sla tiezuri hego vorgaja tigi gori ukronogo utarhogasigo apo buffer stigi apo ugo kahukasaya apo buffer hego vordi kahukastigi hego child evangelism ministry sedek vordi japusakasha mo testimony go khakastigi po poni sedi hego tarhosa susuri utar hogajerna ukr sigaja susur kradi bohego tar hogaje chauluro anunugo he happy is lade nego rechilelo sikro puri thuligi vitigi rechayo puri chile gartigi nego residi japuselo sidi hego tar hosa mu so hego melu nuller sigaja ukronori urka so je pastor salutienogo senior pastor salutienogo sidi utarosha isigaja hego kedinunu makakra silia doctor satori gospel kem gonu hego tarosha hakasho prile hakdevi teza saibele isidi hego pata te kuri ma hozo baro primunda yache isidi krisar go hego tarho go ponu po those de hego pata ga susugo ha radi krisar tigi lumen omorso temptation do pigono ledam godla isidi hego tarho kemki de bure hego la vodi hego patasisi kapta doctor satuno gori zer kradi makakra puli giba dari putita jala su stepzada mo krisar donuri hego vodi ke hu go donuri kapta afele no gori ba ke kri ke kraba science
MSc 실내 디버디 사이언스 콜리지 기가 파타서 데리 우기누누 시글레 무글레 해고 때 부바야 humility humble 그저 로하제디 지디 유드 고저디 kapakore japusa si doya 무시디 우니토 포테리하게 바자 체크토리 리디 자푸셔 봐야죠 인게 룰레스다 메조 게 키미수 플리비 이시에 해고에서 그 모호디 루에 해고 디마포 젤리로 지루 쿠노 게 크리키지고 우크노고 루그레 띠고 소고제디케세 해고 우크노의 크리스탄 메실려도 쇼리 해고 메노노고 루베 우토 우뉴 페데 아즈레고 라우고 해고 뉴 페디 디마포 타운 게 갓자베 해고 마 도시디 시디 호텔고 누보 맞질레 시네마 홀고 누보디 시네마 모홀레 주키고 누보디 주크레레 이시디 디마포 타운 컨트롤 세 바바 시디 딜리게비 하와 지수 칼랄레야 그저 제수 저버 1972 티기 해고 게임스 세델리디 해고 지수 크리스타 펠레레 모스세 해고 디마포 타운 카와다 스티기 세고 라디 디마포 케얄레다 다리 해고 places I used to go I go there no more 이시 그저 해고 잘리수 메지디 해고 라보마데 페실라 그수고 라보 이시디 해고 끊고 그 후세대부터 해고 민누고 지하가 볼거 바고 해고 그니고 fuhui디 예수 크리스타 기는 눈물에 너리 기니가 도망가면 예수 기vol이지 이시가서 아제미에 니기면서 조서 해고까지 뒤수고 리시 이시볼 예수 크리스타 기는 빙물레호 슬라 기니가 돌로 예수 크리스타 기는 빙물레디 해고 딜레무하기 뭐그저 우가바타미에 Dr. Surozele pon 1981 tiche theregi kerdi lashiki kevisebo sedebe hego tsa stiki greenwood lashiki sedesha tiche he dio dieta bade chithe minye kinigi bo probaya sikijolo hegori mikakari sunuri kapatharisa Kazadi Kapakro, Home Government Office Nuri Kamsa, the Kapakro, Gavokrobo. Hego testimony, Pupazdi, Sidi, Pushado. Kinifu Hidodi, Hego Jesu Christa Kivomo, Kininguleho. Slasu Sedi Nigoki, Hego short testimony Nigoki Pusha. Makakra, Uranunu, Makavika Krangulia, Mohego. You'd go to Kapakrogovok Nuri, Ukeningulia, came Gosha, Kapakrogovok Nuri, Urame, Sisale, Machori City Sale, Kosale, Ba, Kosale, Isidi, Kazapate, Hego Kruhi gets a Sea. Sasia Akazun, Nisale Ribahaki, where Hego Nula Kel Hello. 10 horsepower waya isi 10 horsepower waju ha ke hari basla uni hanum hapete baya uga patame uga zeme kevi khego uga zeme bongumde isibora pastor ni vizole ni pugi vore hego nepal no godi crusade hego crusade
프레젠트 하고 주셔 두피 가셔 하고 머플러 가셔 뭐 하고 리버크 뭐 호스모다 나 빨리 그렇게 빌면 돼. 그래서 비슷하게 된 히치도 그도 있는데 하고 니피 라 비슷하게 하고 크루 아포 안에 콜hul에 이따리누 렐리로 택시 노역 호텔이 어디 안오분 모호시디 알레노 모호시디 알라버도 이시 니 비졸레세 아포 택시 번호 고마지기 이시 때제세 우투두주 텄 안내 콜hul에세 얼냐면 서버 그 도구 부단해 보면 다 유불하대 스미디 그제디 우니 피디 하고 개율놀이 우니 그제 그빠꾸가자 우그 후에 뿌띠 빼때누 해골라 타자보 해고 니고 뭐 호바야 슬라 주빌리오 워시슈리 니고 부케디 해고제디 잡에 해고 뜻서 해골라 샤셔디 해고부 타자무제 이시디 수서 그니 딜레수 세버호 뭐 해고때 부담는 그 코르고 해고 잘리오고 스스도 아제고 콜레리로 해고 잘리오고 스스도 수세와 독토로 거니 또 무시어 붙이셀레시도 잘리오리로 우케पनव 우키시가 뭐체 그래서 아포 바프하고 따로가 시키미디 보키시가 뭐체 우니 시고도 잡부시고도 이시가 잘리오시다
Terry no ke penyofa tezia we po unko kredi unko bu che do vor ke me sate cha no ke zedi no po chedi por sole jega chala sasye hekyu kuda village baptist church sunu ngo ke la ke liu jesu christa za sedi ke ni salampie vorke ba tego petso shia siro uke hunu pastor dr rokovile sachari pezie pobutse do pothau ke yepie atsawade che do uke hu kedi ke hu haunu poti sedo geche lele motode uto ulepej tozo salahe ko pastor reverend mizile sakrebu poti sezoliche idi ke pusie dairy pori po program po appointment po nigetala che do suri chele mode sidi che do Serdi Ukrno Ukepatami Krista Kehu Haunu Nikom Hojunu Thalie Nipu Kre Merit Hazo Chedo Ngoke Zedi Nipu Die Leshiganya Adibo ke sebigado liro kapanyofa ke kre the love of God isigaje hananu hayo ke pumu leshenyawe ngo ke krola ke sha die ngo remind chala ke sha nipu die hoyo sedi ke zashenye ke letha mo ha ke pu ke vonu Jesu Christa ka pelenu nikomia pori lekenu domo tozo sigeju monya ka pelenu cho puki zatiri uke husa ukra ka pelenu mie vi mie ka cha niko lady unithawe uke lunu vado ngo kel heri chachaya vado galho mori gabberi chaya vado urami dinu gashu isigacha sari ngo chachaya sekem hedi chedo adipuliro galho kem hedi ngo keze ho kepumu ranya isi vodowe nipu diu bunu chedo ngo kehu pori Rachalasha Tenya Sisa Hikachawe Kachachalido Kakre Kamasa Higo Kapanyofa Nrabi Higedo Kapanyofa Gacha Hiko Si No Jesu Christala Hiko Nteziawe
he ko bunu no pelelie ke pelemie che no che di he ko nija ke jape te gola thezia ke da ke limie che rokot homie che di he ko bu la he ko nija ke jape te gola peziwe nke pelemie ko no ko che do vodi nke ma sathe cha nu he ko ke zedi nraso voli je poti ha nu die ke thozo die ke ri mu po ke ko ke ni die bu che dori he ko cho pu mengu ko nu mu he ko rofe sofe ko nu he ko hila shichi he ko chla shichi he ko nu doko he ko nu leko nipu sekono diubu che dori he ko pethala shichi japu che dodi sirkeli han apo anki ameje meloyawe angu meje di akrohisha che do diubu nu he ko pe te ko tsofunu he ko krohila shichi Sidi ndie ke pumu renya voga chati habu njapu chelie nzaye bu bakeli ti chelie thenya Jesu Christa hego ke la ke le zana chawe amen ke pu ke shekem hi di che do adibo liro ke panyo fe ke krie isi ke che dibo no ngo ke zedi ho ke pu mu le shenya ti chi ho vo ke ta gi pastor Dr. James Kennedy mo evangelical kartami kropo America mi president Ronald Reagan tiki ko vodi White House nu po official kyu no ke zedi ke huosi mo ke hu ba ka chatiu no pastor Dr. James Kennedy president Reagan ketsodi hanu no sedadi voti gi charnu thadi tho ngulie saki ke penyofen ketsodi ke dipola a buti gi ledoga isiro no ke di pudoga esidi pocket sosha President Reagan dopo halesha esidi Pastor Dr. Kennedy di kelagacha Johann Sekere soru pudo esidi po Johann Sekere soru pemo preciousi siro uke penyokve ki jo kretor zodi Ponyo feliu kashizo ke krila munya temi ke hupori popele ke liu ka jidamodi ka chache ke ringuli ke tola isi answer ke la ke shaho potu thozo ke krila munya tigi voli ke to chausa ngo ke la ke liu Jesu Christa ginu rabbizo cha ke kri pori bamo thie mi po ketso ge cha hau pie ngo ketso liro ngo ki ge che po pie ketso ge chu die ke laduga Martin Luther Johann Sekere soro jepu ge che the heart of the Bible the gospel in miniature isi Johann Sekere sorusa Bible melu mo dilikevi ketchenu isi we Johann Sekere soru cha sipe vidoro Jesu nkola ke dipo chepe jeshi wesu si moroso bizo Korin mi ko keriu tu tekera pengu kuso senu pugecha ke krilamunya ke tholeshenu tupi ke jedoe Christabu uke pumakola siwade isi Romi ko tu te pengu kuso te tanungu ke liye Deri
왜 ke phumamie cheke tonuri Christabu upusucha sie ke shiginu u ke penyope u krige cha thatu shwade isi unko ham he ke punuri leshri vinhe Jesu u krige cha ho chapahi me bo ter hernu pongum me bo porque hero liwado ke ju la porque hero kakesha hezo ke cha hiponu leli vis zon here Jesu ngo krige chala popu kasha Soliro we ke pumami chege donori Christabu upusucha siesha muwe pochahau sili moliro we ke puma mori ke penyofe ngu ke meje mori ke penyofe ke krie pochahako sicilie motaya livise ke penyofe ngola pono Jesu khashegacha we vi mori we nguliesa isigacha polarimo deri kapanyofa ukrigachala Christabu ngopetego sucha sishawade kapanyofa ngokrigachala Christmas nye Jesubu penoke jenovor kapanyofa ngokrigachala Good Friday here, Jesubu Cruzgi Seshadi, Ngo ke Puma Las Sesha, Ngo ke Lali Ketola, Mekrunu, ke Sinunu, ke Penyofe Poche Perhilali. Johan se kere sorupugacha, Siro uke Penyofe Krit, ki Jo Krit Torzodi, Ponyofe Liu Kashazo, isi. Ke penyope nkobu pose ke zevili ketola we ke pumami chegetonori pono Jesu kremodi kashazo Dr. Ravi Zakaria sepugacha Jesus did not come to this world to make bad people good but that people live isi Jesu ki jenu vorgacha temie kesomie chepe vishado di vormo Deripo che siemie ce perhisceto di vor isi. Tie Christami dilie o che dipoga su liro che penyofe ngola chepi che je zeue mosu Johan sekere soruzo. Siro o che penyofe che je kretorzo di ponyofe liu kashazo. Ke krila munya themi ke hupori popele ke liu ka jatamodi ka chachie ke ri nguli ke tola dili ke vi hauliro ngo peteri ke phumami siri ke penyofe ngo kri ke chala ngo pete go ke lali ke tola pono Jesu khashazo mo ke hupori Jesu pele ke liu ke lali Ari Jesu Christa pelelie di ke la ke le ngu ke le la tiesier di nipu mhodzenu mo neko ke pelemiko mhodzenu pojapu chekelizo tie hekehu kuda village Baptist church no ke pelemiko Jesu Christa pelelidi poginu ke hu sede ke liye Tichi he tenia pengu kapanya feke krino vor heko tsolie heko nidi teni ni jiwe Jesu peleliro kelali ya kecha dili ke vi hau vor heke hu tsokelela kepelemiko uke hu teni ni jiwe heke hu kapanya fe tezibawe Kepenyofe heko krege chokor kradi, kepenyofe la heko nibawe. Johan kere tu te die kusoker pugecha, ke krie su hau. We kepenyofe kreli damonya, poto ukrike liginu, uke pumako rotola pono ketsesha isi.
Siro u ke penyope ki jo kret horzo di ponyopeliu kashezo. Ke penyope ponyopeliu kakeshe ho. Poe nkola chekeshe pomhatowe. Nkola chekeshe po action we. How ke penyope ngo krikeshe pomhatowe. Ke penyope harhernu. Ke la ke le chao liro. We ke hu puri pono jisu pelelie. Mu pobu ukel hunu unipu chekeli ginuzo mosasie we podizenu lu morosobi kepele hau utsakepele umo deri umelununu popele tukeli pukeba uko sipre kelali ketola tenu petese Jesu Christa pelekeli hau kepenyope harwe Hakechoko tu tekere soru kuso ser mu sere ponu ke diki ke feu Paul mu sila unye ketsokeche ke janie a ke lali ketola ke dipo chemor soga si sitse unye siepoki nipu Jesu pelelie sitse nori mu inkinukori ke lali do sisha Jesu pelekeli hau ngom hatowe ngo action we kapanyope ngo krega chala ngo bu pono Jesu peleliche isi kelakele jakrai ke dipoga suwe ke chache ke rizo ki jenu jahoyo luke vor hau potela chekatasie Jesu ke pelemie ngo patego ke chache Pozedi ludado su kepenyope prakeshe die Johan se seres sorunungu keli ke hupuri no pelekeliu ke chachie ke ribade ke hupuri no dize ke mo ke ribamo deri kepenyope nupfu pogi badaya isizo kepenyope ke chachie ke ripi utsake shahau Poe nkola chekeshe pomhatowe. Ke penyofe nko krigachela ke chachie ke ripie u tseshe. The love of God is always eternal, unending, unchanging. Ke penyofe ke krisa ke chachie potela bamo dearly amo. Spurgeon pugache God soon turns away from his rod, but never from his love, you see. Kapanyope ponufununu urim haidaya, derim hakipori poke kriununu erdidayamo. Wem haketcheko to temefa kenie kusos kernu, salmu jisu unye ker chegachangulie. Sitze a saul sie, Nipu abu kidipo cheda isha sitse nipu aki no silidito damaskanu lelie sitse sunu mbu chedo odi herpi keto ko pete pushedo ho si kuso haunu wem hakeme ye pongu ke liu liro Saul Paul isigedao ponipu Jesu ketso keche Nipu abu ke dipo cheda isi. Mudi hau saule ponipu ketso. Saule ponipu ze kesekeli sinu dia hau pu. Saule damaska chanu ponipu ze kesekeli hau by chance ponunume. Motozo mato hau pesoginu kia vorm har Mom hato potuzo keche nkosi. Ke krilamonye wem hakecheko tu tetefe kusokera pengunungu keli. Deri nipu poki deri nipu ananiaki. To shele ke krilamonye a saulbu juda ke moko muk ke diko tsiu Israel ko ki azau se pushegetola po ke dalite isi. Nipuwe saulbu pozao se pusheketola po kedalide isi hato hau kepenyofe hartuzo
this year ke penyope unkola pom har ba me moga hanu bauro wekim hedi pom har silida pom har siligatola we ke dipochmoro soga Jesu Christa bu ukela ke liu mo unipu chekeli zenu we ke penyopem haro silia Saul Paul ri pokel hu kapie nipu chekeli zenu ke penyopem haro silie sesie Paul pokel hu pe tese poke penyopem ponipu Jesu Christa krie po diese po japuche mu polieche peja thor shazo Samuel kere tu tekera pengu khusomefa kininungu ke liye Samuel esie Jehovah feze ke chikiri kethe rosso tiu rosso khakesha viko deme diese rosso ki viko siro kernye te koche ke loki viko si Diese rosso kachaki viko isi. Kusome fe senu Samuel ke diu Saul ki pukecha. Noe Jehovah die meliewa ketala. Pori nke di meliewa de isi. Sesie kusome fe dimu sakrotate me hoshe liro. Samuel mu ke diu Saul unye ker chekeche maho ngulie. Saul Samuel ki pugeche a pumawade a Jehovah die mun divajowade a athemigo pugetala uko medo chewade isi Sidi Samuel todado di rishetze Saul po fepriete shishiru su chirhawa Sala Samuel ke diu ki pugeche Theya winu Jehovah nginu Israel ke di cherhawade sidi khapie nzanomie nki viko ke chepotsewade isi Siro Samuel poseketso vosal ngulamoda There is Samuel ke diu sola punusopi Tiu Jehovah Saul pie Israel hon ke di chekeshala ponu rnu mokata ukongulie ke diu Saul higedo ke penyope die zet cheli mokata ze hau we ke tholeshenu ngulie siro we ke tholeshenu ke diu David ze kim hi dinguliga ha ke cheko tu tekere se kusomefa kininu Poesu cheke wasie, poe uke penyope solbu tichi hedie ke di cheke wasie. David bu uko ke diu chalalie, si di poe su japu chedi sie a jeseno David. Temie anukele tu ngulide, po amed do keko chesheke dozo isi. Decha ke kriponu, po adize cheshike dozo isi ke chuzo David ke penyefe nuletu temiu zosi poe pomedo keko cheshike dozo si David ke lunungu ke liye poe ke penyefe pelet sa ke che temie po unko Samuel kere tu tekere tenino David Chrisanomi yopozo Teko ke femi yopo, Siri Philistine mie ke jake chao, Goliath penye ke wadze ukongulie. Sunu David ke pele, kidde po jashi ke che poe ke diu Saul unye ker che ke che nunu unko ngulia, kuso sere teninu. David ke diu Saul ki pu ke che, Losha jetsenenu, mo tega jetsenenu, akelakasha Jehovah, Philistine haujinenuri, akelasha zodo. Sitze Saul se, o siroto volie, mo Jehovah bu, nzeto ke liu cheche, isidi,
Sole David Ketsesha. Kepenyofe hapete ke kase ke ba David sipevi torzo. David ponhichunu kepenyofe peleli ke vi kepenyofe po keche situ musala David kepenyofe diezenu dietrovo. Ziu David kepeleu kepenyofe nichelie mu po kepelela kepenyofe jabye David sepikeshe nkosi. David ke lunu po character ke kripoliro. David kepenyofe jo kepenyofe die kriya ke jami po. Cheli ko kribudikere tefe kuso hidia tenye mu hidia tetanu. No die kakeshekonu akiningulia kejala. No die kakesheko huya. Muno chenu kecheko le medoya isi. David kepenyofe statute, kepenyofe kakeshe diego, kepenyofe chenu di pukesheko le medoya isi. Sela kepenyofe kesikele mum hasipie David cheshe. Kepenyofe ukoburi. Kepenyofe die kakesheko po chenu di kakesheko lemedo keche poniawe. Cheligo kribudikere tefe kusoke niemusenu. Podiko zeya ke jamie. Ke ker ke momieko. Mu po chakunu ketoko. Unupe tese po ke femie teja ke fetozo isi. Ke diu David ke penyofe ke pelenu. Nipu die krie, nipu die fe mu po die zenulu. Salat David ke penyofe nu keletu temiuzo. David ke lume hosheliro. Krista ke pelemila role model. Kemeye thor mi pozo keche nkosi. Joseph Wordley ne pugeche, when we love the Lord, obedience ceases to be a burden. Obedience becomes a delight, isi. We nipu kriyaro, diese tepi kemesipo chesamudaya, diese ha uke nipo chedaya, isi. Johan keniu tutepo kusosorunu. Siro ke kriye pocha we po die kakeshe konu tokelie. Sietsenu die kakeshe sili kataus hauzo niesunu tolichi isi. We ke penyofe dize keche. We ke penyofe kriye keche tapie peki keshuzo. Ke kriye ke pelemiko. Ukel hubu. Rigeto ke penyofe medonu. Hulie biche. Po medo ze ke terta hiche. Ukel hunu. Nipu mharose ke chache po zayu lazo. Ke pelemiko. Ngo petela ke penyofe mharose. Ki jenu kelhu haur bilazomo. Deri kenu, tiginu kelhu lari sawe. We ngo tie ke hupori, kim he din ki jenu hatho chepe jeshi, ke chache kelhu nuri wesu ngulali zodo. Ngo ke zedi hapo lesheke, we vado ke penyofe harko le Pechedayamo kishi. Temiha ukelenu. Wekim hedi leakshi. Wesem hedi kepenyoferi ledaya lievis sezo. Akele niko keleze kemhi moshi. Deri temi kelhu me hoshero sikecheri ngulia. Siri ngo kepenyofus timu ki je cheka cheka penyofu. Sietse no teriumu
Hello, Jerry Sigache Kapanyafuzo. Isaiah to Tehidia Soru Kusotetanu Kedi Ker Kingukele. How Rokrashi Mu Leshachi. Keriko Vikor Krashachi. I Kapanyafuzo. Muke Krimi Pori Jachala. I Kapanyafu Mumie Pori Akemhija. Sietseno Telau Zepusha. Mu kirikinu ha vor molo kecheko ze pudi am harro tazodo mu arhergeliu cheshe zodo isikeshu. De blue tozere pugeche. Nothing God ever does or ever did or ever will do is separate from the love of God. Isi. Ha kehu pori Kepenyofe chewageta, tie chekeba, mori hasie chevorgetoko, Kepenyofe ke kriununu chekowali kenje. Isidi uko leli vinye. Johan kiriu tu te die kuso te tanu, we ngugelie. Mie kriya ke momie Kepenyofe siyamo, ke krilamonye Kepenyofe ke kriu zochela isi. Kepenyofe ke kriu zo kechala bom hatope teko ke krinunu chalie. Mo tie ketsori kepenyofe ke kriu temi pet teko lazo. Salam hano kepenyofe jorli kepenyofe character ke meyue ke kriuro we pononoko po kriketo melu peselimoroso bizo. Que crie que pelemico, que chache la revevo que johonu, we supola lujeaga, we supum hojunu lujeaga. Who is our audience in this journey to eternity? Que penyofes unko audience we tisonye pomhojen lusi jea, mupo upichako. Peter Baya. Franklin Graham Pugacha, no matter what storm you face, you need to know that God loves you. He has not abandoned you, you see. No zeraf kehupo zekeseshiri, no sile moroso, kapanyafa nkribazo po nkawamo, you see. Kunhepo college nu Capernaum Yakropo. Siti bono slam teche bono hame ho hidosi. Setigi miyopo ke ruboti tsefaba. Ukos yongu ke shiki college student ko mifepo uko guide ketsodi ke dipola unoyo zope unoyo chekame sawa moga isidi uko guide ketsosha. Seki guide ke perno hafdi ke ladi madam. Unoyo zofe unoyo krip himeche. Deri po ke ru ngumeche lemo. No ke ru ngumeche. Deri nori unoyo kredi. Ncheker nopie unoyo che ke masawa ketori che lemo. Mi po ke lunu ke ru ngumeche. Mo unoyo krikechu bali ke moche. Unoyo ke ru bo tit sefe bazodo. Isidi podie ke lashe si. Tie Krista ke pelemie, weri ke puma ngumechelie, mo ke penyofe krili ke mosie. Unoyo ke ru boti tsefe ke bakem hi, uke luri si badalivi. Mo sidaro, uko ke penyofe ke krie metali modaya. Uke lunu ke penyofe haroko sili modaya. Que penyofe credo que penyofe dizenu upia je zodokie. Sidi que penyofe cri que famille temie crieri que famille chedokie. U que tora u que lubu Jesu Christala que hepo che moroso. U que vora u que lubu Jesu Christala que ziepo che moroso. Jeremia tu te serapo kuso senu Jehovah hakim he puya. Ai ke chache baya ke jake kripie nkrie vorzo.
sala akemi tho ngi basia zo isi kepenyofa theory ngo krigacha ra dearly damo C.S. Lewis epugacha though our feelings come and go God's love for us does not isi unu hekoto vor mori lada shiri kepenyofa ngo krebazo su todamo potelanu Corin miko kenyu to take care se kusokerepo telanu au fugo mo sieze zereko vi balie hape tebu potunu balie a nikipu keshoko runyelie honi hoze kenu helie keze vidil hulie siliro uke penyofe ke kriu mu nuneu nieze balido amen Nigo peziho kepenyefubu jabie petego tshichi. Keptau mpeje u kepenyefu kato ke ridie sedi japuche ke se tsugo haginu ke pu kerner petegi ke penyofubu za yeslie tiene teka tsaliku krikini kriesedi hidia teta tsali krtanibu uko talasdo Kepenyofe temie ke krie temie me uhulielo teme regrie kiri regrie se fopike se tokotso temie puma ke wanyela Jesu Christa Siri nie
面是无彩呀。qui que cho que se enoli rele lejitu mu enoli vilhutunyo mere che dom ha topie nye pese que se nye ni shidi nye mesenu che que se pete pezie nye pu ker shurudi vordi ugo que ze que kroto que lie pete peziwe shiro u que ze migo kuda village baptist ke hununu kordi ugo que ze di que pekro que lie pete go la uniwe mo nyogo japu go la nyogo peziwe ke penjo fubu jabie nyogo tsuse siro hato ke za hato ke vibo nyogo mhozuki vor je ke tse hala nyogo dozu ke za hazidi ke penjo fubu jabi nyogo tsudi hago haginu ke penjo fubu zaye tslie tienne ugo je ke zedi metsa ke cha tsli di ke hubu zili do mo metsa ke chanu ugo rakrash ke ne u ke zemi go ugo je pu ke shakim hidinu ugo mato ke zabulanu ugo do zse ke ze ha zedi ke penyo fubu jabi ugo tse tienne ke ze ugo varir krasa siro nipu die urat ke lie che do japu go ginu urat ke lie so go sedi nipu teziese unun ho baliro so go sedi nipu zekar tslie sedi ke hubu chigili chduwe mpejewe nipu egobu chedohari mpinunu keze ke pekro ke krotodi njapu chala ke liye mahako pete mogi no jasche unidi mpinu nrasho mo mengudi mpinu ke vor pete no jabie mi pokeche presake liu che tiene Siro nyonyogo Buddha Village Baptist Church Jeugo tiche hetenya pengu Pitsili ke ze ho hazidi ugo nidi japu ke ze Siro ugo japu savut yodinu ugo dodze ke ze hakum hogi no jabie ugo chasakeli tsaje Tiche unu pitsikeli ha hazidi non te jaka sabie ugo chasadi Kepele mi go mi poketzuburi Nibu hasinu kepelenu pitsume mie kelie susari tsubazo tiene Siro purike kriketsununu ugo kesedi njapu tsuvoke to petem hogi no jabi ugo tsuse Mago meza mago morke shogo tsuvoke to petem hogiri no jabi ugo tsuse kelie tsuche Mato hago petem hogi no zaye tsuliche Siro che do Yegobu nke kriedzer krala sasali ke vi che do nyo nke tio ginu nipu nke kriedze se vordi tie nyo ke pelimiko retsa ke sahakum hogi no jasdi ye yegobu ren ke lie tsiko sedi yego kel hunu tetsa haunu no tio palada zo shiri nke krisedi lu sitio ke limie tsa ke lie tsache sidi yegobu Nipu nze ki jahnu zaki choki debadushi nze ke sele ke moche nke krihao ha rkra mon ke krihao ha pie yego melunu sufadi yego bun ke krie japutsdi lusavoli ke vi no jabie che do puti haunu vordi ke pekro ke kroto ke lie pete chse ke lie tche anipu siro nyonyogo lerdi nrasho ke lie haunu o ke mengu Nteziedi ler ke tsu ko serisedi yego ke teziedi ntzia upie ke re utlo faso ko sedi mpinu ke vorse ko sepetem hogiri no su go hari cross ke lie tsuche tie yego hau nunu la padazo shiri nke kriengu ke mejubu yego pete ze pretu ke lie tsuche Jesu arhaglizanu chasiawe amen